Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu, luomba Mwenyezi Mungu yalijali heri na baraka hasonsi pia. Mwenyezi Mungu yalihifadhi hasonsi pia. Yalipue nelebaya la wanadamu wapeo. Mwenyezi Mungu yahifadhi nsi hatu insha Allah. Yajali heri na baraka harmwiti nana amani. Ihale dara. Mwenyezi Mungu ajalie haini bahandu waluma na mkomori. Yamvukishe yamrehule ni maadui he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu ho hanza hai rabbal alamin. Ho hanza hai rabbal alamin. Hezi baraka za Mungu na mtume he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu ikao diarumba ya hifadhi umati wa mtume Muhammad, ya hifadhi hason sipia, ya hifadhi yekomoria hatu, ya jani amani na usalama husunwa yensi ya Komor. Watukufu wa jamalif, lomba Mwenyezi Mungu ike nyima samanjia yabo msholo wanono zitambu ike zilahu malaoni hatu. Mpartage ye message waloma lahoni wanjie waridunge, walomo nziani wanjie waridunge, hauka karna uparojozia ikazija zahima na mkomori. Wa alaikumussalam Mari Maji, wa alaikumussalam Masor Mama Nadia, wa alaikumussalam Rashi wa Mama, wa alaikumussalam Husunachi Mshangama. Watukufu wa jamalif, gasina suje mbili hatandrar ho Mwenyezi Mungu ya jori jailia ho hanza hahe rike wanru wa uhimiliana hanjema he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu ho Mwenyezi Mungu ya jori jailia izorambao yalinike khair na baraka na taufiki lohun rakabuli insha Allah. Wa alaikumussalam Mama Chérie, Mama Ferdina. Wa alaikumussalam Ahmed Yusuf. Watukufu wa jamalif, gasina suje mbili hatandrar bo Mwenyezi Mungu ajuja laka izoramba uzikane marunda ho hanza rabbal alamin. Watukufu yesujia mando ikao don l'Union, ikao ngasina à peu près 2 mois, juma uhunra solution, hosoma ye famille, ikao do lambao yesujia inu. Wa alaikumussalam Mama Zaidan. Inu famille, ikao ngwa hunumanga, salut Nizari Mlagonzi. Ikawe famille yo, wanjia na harma umani, daona ye famille Komor, yani mzaze ulo hunu Faransa, ulo Paris, yanjia na harma umani ne mwanya nyaikao nge Komor, bada wanjia na harma umani, ye mwana wahe mwanya nya halolo ane mrumme, haza wanawaili, merci beaucoup Mohamed Mana, haza wanawaili ho Komor, waono ya ukaya vomie ye mwanamme ya deplase uja hunu Faransa, badale mwanamme woi halola mwana wa hemzazo ulo Komor emrumshahahe nge Komor wafanya namna insha Allah ya ujahunu manga ola shababi hahunru msafara ujahunu Faransa bada hahunru msafara haja ila fami yani ola mwanyanya mzaza wa hemrumshe wa hemwanamme ola ikao nge yuho Komor wafanya haini za ufanya
warenge mwanamme woyikao dialola ye mwana wa hemzazo la ulokomori wamnika wamloza ne mwana ne kuzini wao la ikao o wazaze mbaba mzima mzaze mzima zila pia deraje famila wa himiliana. Wa alaikum salam, président de festival de Comores Ali Taufik, longue vie à vous. Wasivala warenge badala ya umani wada badala ya mbalbala wada ya mzaza ulonu Faransa ngushilano ne mwanyanya ulokomori ha question za husu arudi amjo para mtukufu Ali Taufik ha question za arudi ila familo komori wabahize mwana hao mrumme wahe mwana hao yani ye mzaza ulokomori habahiza ye mrumme wahe mwana hae wafanya tu pour tout hata wambitsa iho hawasuli hunu banda hawasuli hunu ula mwanyanya wa mzaze wa mbaba mzaze mzima ulo hunu Faransa banda gena umanide na ye mwanyanya hasi yabo harenge mwanamme wa hamloza ne mwana hahe hunu Faransa yabo wao se de cousine hamloza ili haumone saukaya gujo mtlehar matambu ngoma enemi subhanallah garjo hujar zilani haukawa woupeu yorohombi umani c'est pas à ce point wa wanyanya waili wadamu aukanyi wazaze nyi wa mbaba mzima mzaze mzima gejaka ukirwe mzaze ulohunu Faransa urenge ye mrumme wahe mwana hao ulokomori mwana he manyanyu hojo mloze ni mwana hao ulohunu Faransa yabodo joka hukaufanya rogo ikao wallahi ewa komori nano mjiwa hongwa juhulani subhanallah garjo hujauka yonga sina 2 mois juma utsa solution privée rahijaka ya mlola aba sasa hamlola ngi obligé jerzirongo. Deuxième sujet bo mnyezi ngaju jailia izorambao rihundre maronda ya hayo insha Allah manyanyasi ya lole mrumshahe yode mana jwambi wanadamu mdongove za mofungu wangu wa shahanyu kamdo fikiri rangu gemdo totalaka kamdo fikiri rangu gemdo jamo totalaka waye mrulo hunu Marseille ya ranse mrumshahe mzazaho wana hai ya totalaka hadharu bana usiu ikao c'est pas la première fois yo utowa finalement haja totalaka haiveshi ya mbabahe mwanamshe ulokomoruka ye mwana hahoti mfungua hardi hapara bakana mazahidi ula bwana ula hajitsu hata yengoma yimreme gwanzo arejemru msheke na ukiri arejemru mshaha gyo oblige ya rume mru hauma mshia lolo aranti ongea joreje dahi harumu mru manzani wahe yendi alole mru mshe hamnike mapesa ima zahidi hamnika bahate mahari hamnika tempera jokotla mrumshe hede halole mrumshe abasar zamba ula bwana haraya ya ratse mwana mshe bwana haraya ya ratse mrumshe hamambia ya ukaya ntsina ujo umransi ya uka deja gani mwanzo mrumshe ngem zero abasar zamba ula bwana ula hasi ya hede hapudi mjomba weye polisi raidi katina kirtasi na hamni kamali yendi ya lule mrumshahe ya jomransi ya joreje hede hazifanya subhanallah. Wa alaikum salam wa nama DJ Sai watukufu ngarjo ujarmeze sujet jero detail watukufu ngarijao harme sujet ya mwando dukaya ya sujet ya mwando gamjo harme musaba kaufanyisha hao Komor libeshele marahaba o wazaza hatu wa irdarasa haukaya zemali zirumishi hao zalisorumishi ha izo mali zitonchashi wakati kao c'est pas la première fois shahaina maha sufanya musabaka haufanya tu pour tout ne Qur'an ya Mungu isoma wanruwa lawe haruma emichindo ya muziki do beshe la marahaba o wazaza hatu wa irdarasa longue vie à vous beshe le marahaba na fundi watu haukaya omusabaka ngoenda ho wazazwa irdarasa na nafundi watu dohambo wazaza hangu wa irdarasa haini mfanya unga mfanya haswabu ya Mwenyezi Mungu haini mrenda unga mrenda haswabu ya Mwenyezi Mungu bo Mwenyezi Mungu ajo jailia izo mfanya o mhundo hun duniani mhundo na akhira haukaya haini yafanya haswabu ya Mwenyezi Mungu ujonga haswabu ya Mwenyezi Mungu na haini yafanya hasibabu ya pwabwa ya bongu johunda le pwabwa lahe duniani haukayo karaha
lubeshe la marahaba owazaza hangu wa erdarasa nana watukufu wanazioni wasoma wa Qur'ani riamino kahaini usoma Qur'ani bala wallahi kabati wakati baike kretia ujorongo msohafu hasoma Qur'ani gujongaze thawabu zaha baike do aturadize wa shifaransa gujongaze thawabu zaha yabonga amino kanyi mloko mori msoma Qur'ani ni wanazijana mazababi wanashe watu wanashohatu wabebe hatu nana nyi mafundikado mashangilia Mwenyezi Mungu mjazani heri, Mwenyezi Mungu mtukuzani, yardia tukuze owajaza hatu wahimilio musabaka ufanishi hao, haukase pa la première fois. Marseille ri ufanya. Koma ri ufanishi, ridi ufanishi. Na rongoza husu Qur'ani, nyika mdona ye gouvernement, ojawa himilia, otsahanamna ya ushangilia ya Qur'ani ya Mungu yosoma, hauye dawa ya Mwenyezi Mungu. She gouvernement hafilia wadungu rongo za musique, hafilia wadungu rongo za shetani, bahizinu gar amino ya ukaya, wallah, gar amino ya ukanyoti pia nga mhundaze thawabu za hanyu, na Mwenyezi Mungu, ujojailia, wajaza hatu kaudu majitola sababu ya Mwenyezi Mungu, wanawasomao bala, muwafurahishao, muwankurajo, kabati heli mjuka ula hasara hun duniani. Gamjo hunra kheri hun duniani, riditsena mhunre heri, ensu ya kiyama. Bahilongu vi avu, wajaza hangu, Mwenyezi Mungu mtukuzani, nane jitadi kanga mwifanyao, hauke erdarasa kena uparo jwa ulala, di erdarasa ngio na mvu, nyenge jozidi ukana mvu jadid, hauka yanga mfanya sababu ya Mwenyezi Mungu, shaka mtufanya sababu fulani. Gamfanya sababu ya Mwenyezi Mungu, bo Mwenyezi Mungu ajou jaile erdarasa hii ajou janyora, nane jitadi ya fundi watu upande wa hii erdarasa. Watukufu wa jamalifu, Mwenyezi Mungu nalike khatima njema, sharto kaubila mbadi upande wa huwa zaza hatu, rumambia nyukaye ngar shukuri yao, ngar himidi yao, zejudi kao de mzifanya yao, mankurajeo mazababi, mankurajeo wanasho hatu, ikaungwa jo uzidi hujibali ya shubinadamu, nana uvishia, nana mjibali yondo, wakati kaunga joka ekai pasadedini, ne Qur'ani ya Mungu, yokai do shangiliwa ne daula, ekai do shangiliwa no wenji, sho wenjo ukansi juma umenya, na polomiki na utafitna, shagar aminukaya, haini yafanya hasbabu ya Mwenyezi Mungu, ngujuje hezeni ya zahani. Izo mfanya hosoni mwa omusabaka ulokomori. Mwenyezi Mungu ngujuje hezeni ya, hauka haini ya saidia, na haini ya towa gari laha helbaiza mrondor musabaka, na haini ya bihama pesa ilisa mrondor musabaka, gari amino ya ukaya nguhundongu duniani, nana akhira insha Allah. Long vi avuwa jazangwa erdarasa, Mwenyezi Mungu mtukuzani, ya mhezeni juu, hekudratilahi ya Mwenyezi Mungu, ye erdarasa na ikane mvujadid, ye haju janyora, insha Allahu, haukangar amino ya ukaya mdungu nzia njema, hauka izo mfanya onga monao, nana izo mfanya onga mfanyo heze roho zahanyu, gamfanyo heze nia zahanyu, shaka mtufanya, hauka nga mfanya umapawa, gamfanyo sababu ya Mwenyezi Mungu. Watukufu wa jamalifu ngarjaru maze suje za hatu. Ngarjaru maze suje za hatu, shaika oblige ninjie, rimide Mwenyezi Mungu rushukurie, bangabo mafundi wenji, warunguao hahanza watu fitna, haumenya, ya Qur'ani wa isomao, watulezole watukufu. Po Mwenyezi Mungu ya jori jandia, ejuka na heri hunduniani nana akhira, nana zejitadi kaunga mzifanyao, haukagarja paro na mafundi, waheya wasakaje, hawaonesa ukaya kesto za nyora, hau kesto za ngozi jiro komori, za husu uani ufisidifu na majimbo na wankurajwa hezao, karja paro ona, wanru waheya bani mafundi, wakritike, shala pripari ya hongu wakritike uye Qur'ani ya Mungu isomao, rona ukaya wanazoni wenji, na nashatu wenji, na wazazatu wenji, na mafundi watu wenji, wahimili ya umusabaka wa erdarasa, hauhimili ya hasbabu ya Mwenyezi Mungu baada ngwa jonga ha Mwenyezi Mungu, shoka na honga sababu wanadamu, wakansi juma utafitna, Mwenyezi Mungu naliponesha rishahao, shaga mjo ya ukaya, haini zo wafanya bo mwanadamu wafanya sababu ya Mwenyezi Mungu, gojo zihunga. Na haini zo wafanya sababu ya mwanadamu kuna uzihunga, hosuma Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu nalike khatima njema, yalike mwiso mwema. Watukufu mlo TikTok, ye video ngaitsongo sinyalewa, ni mlo Facebook, na mpartage wanadamu anje s'il vous plaît, mtsikensi mduangali hamama popote, nyuwa nduka nga nyiyabo nga mdungao, izo ika dolamba hao banda garzamba wa sababu ya Mungu. Watukufu ngarjo harumaze suje za hatu. Ye suje kao ya madonjao de suje ya hema namme shababi ya lole mru mshahe wazawana waili
ya jaya mransi hatola kanraru ya libe manzano he mapesa ya mrumshaka okurant komkuwa yende ya mlole ya jomfungwa ya rejei. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema insha Allah. Mwenyezi Mungu yarinike mwisomema insha Allah. Haukaya yatrende ya nipara do yimrumme ya lola gena ka uparahula nelezwe hadisi. Banda mimi wanza njue ze deux versions. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema insha Allah. Waisha babi ya lola mrumshe ikao wazaya wanawaidi. Banda wazaya wanawaili bum mwanama Amir Madi. Wazawa na waili dene mrumshahahe mwanamme woi yana ngoma ya ipato ika ngoma yodalilu ya mahaba shangoma yo ujua isakaje mahaba gojojua utune mrumshaho ngoma shabahe ya ngoma ya kiujufumuo wahe ya ngoma ya kiujufumuo wahe ya ngoma ya kiubatwalifu haukase normal utune mrumshaho mnajalu mrumaho mnajalu comme quoi, pour la montrer que tu l'aimes. Bonjour Abdullah Sadi Abdou mon frère. Pour la montrer que tu l'aimes. Shangoma ya ukemrumshe yo paraseki. Ye telefoni hapara urenge telefoni unduwe. Emrumshe haro hangu homo huja umrema hiyo. Ye mrumshe haro homo huja abuka urema honziani. Izo ngoma za kiujinga. Oye mrumshe hae hakanze mrumshe hae hatashiliza mpaka. Alaikum salam, c'était Swali ma soeur. Baada hakadene mrumshahi hakaumanza c'est normal Mwenyezi Mungu analike mahaba shade mahaba ya mwelewano na nyanzo wangojwa bila na kweli. Oui bonjour Farid Plod. Ce qui est pur c'est quoi? Hakadene mrumshahi wazawa na waili antoko waili hani mdu habala kirtas kabatsa profite mwanyanya. Baada halole mrumshahi wakabala zawa na waili hakana ngoma ikao hakaumlaza haini mdu ya mrongoza hakaumlaza. Be mwanamshe we mwanamma hae haja hunu nyumeni hunu Faransa wa eberge yabo uwede mwanamma hae wa mbaba mzima mzaze mzima ye mrumme haka obligatoire ya mwambe mwanamshe atu mwanamma hae haka umdute na ika ngulalo na haka umdute ukaya ngulalo ne mwanamma hae woyo namna ya wanadamu ukaya humruyele wa ukaya wanu wa hangoma ya kiasi s'il vous plaît woya kama turam je vais coucher avec ma propre soeur. Hasibabu bahari ngona ngoma kujujonvania. Mwenyezi Mungu narpane shari. Eza jiril. Yeshababe wi hanipar. Yede atrede hanipar. Turam. Gamina rongo ikao vraiment zintabisha ho. Njohanza nifanya solution. Haukaya emrumshahangu. Na kana mlola timfungua hadharuba. Timfungua hausiu. Saba ikutu manarablanize humfungua hausiuje. No tim nikatola kanraru. Yeze tola kanraru zoka na usiuko mata ukomunikazo. Hamba tipara mbaba hae. Timambe ukaya. Imwana hahoranguleo ngujojwa ulolwa. Tim nikatola kanraru. Saba izo kuja zito hausi. Haukatola kaza usi uduwambie mrumshe komsa ukaya. Ti hufungua tola kanraru. Na izo on joue pas avec le tolaka. On joue pas avec le tolaka s'il vous plaît. Bangabu wanaume ikao hama wali hitima. Na haina mwanamsha ujuni katola kakada mandone mrumme. Hauni katola kakada bine mrumme. Hauni katola kakada rane mrumme. Nado jwa kabo zosa zite mundu haro. Kabati mru parofungua mru hafuraha. Mru toka na usiungu heranti mrumshe. Ya bona mreti nyimkwamba ukaya tika na usiunjabenza. Horanti mrumshe kabati mru paroka na furaha ya toa tolaka avec joie. Mru toa tolaka hausiu depuis. Daiki wanromba ukango mlolo hanje mazjulihane. Mlawane hanje mazjulihane. Shawangu kwa japano la hanje mazjulihane. Hanipara nabia ukale de mrumsha hangu. Simfungua c'est vrai. Simfungua hatolaka nraru. Shatika na usitu para mbaba hae. Bande na para mbaba na mnikaze tolaka. Mbaba para mrumsha mabia. Fika zanre je mrumsha baki na uparo jo kilunireje na usa unifungua tolaka na yodo ukweli kuna uparo jua ureje mrumsha haha. Shabo mwana maturam emrumsha hangu nsuhanzo wana hangu walolwa ni mrumrwa jina. Walaikum salam Asia. Nsutsa wana hangu walolwa ni mrumrwa jina. Simwambia shahu sa mfungu wa tola kanra. Kuna ujwa ureje mpaka halolwa. Simwambia mwana mea ukaya ya waba sa turuku. No, tina ujwa uturuku. Na mimi tina bula mru wendo daoniyo. Sababu ngojo gukwa mrumsha ma problem.
ya bongo tulem rumshi wa harma problem manangale dabat salinu c'est qui kawe mwanamshe je suis désolé de te traiter d'aba subhanallah we mwanamshe unideyo bese we hafungula kadoshi huna jana bese hafungula kadoshi huna jana voyaishia au ça ani ça lui fera du mal Cristal wallah je te bloque pas ntu bloque à monti à bodo sikiti je te bloque pas ma sœur watukof ola mwanamme hakanzani pale mrumsha halisi tambia ntina ujwa pale mrumsha hao hama halisi hinri wakati ka usahu mfungu wa tola kandaru hupara mbaba hao hazirange yabonga mparo mrumsha rende ni pale mrumsha ukaya tilolo c'est impossible ni pale mrumsha ni mlamu na ngohenga tina ujwa uzifanya simlaola shababi tilawe sujet ribaki hata ola shababi hajaharu mumanzani wahe hamnika ema pesa hema zahidi waelewa na yalole mrumshi ha 500 euro ola mrumme mtwalaka hato 500 euro hanika ola manzani wahe yembere haelewa na dene mrumshi bale mrumshi ataba hikajaka ya mturuku kumkwa ya rume manzani wahe yende ya mlole o watwa de mafundi wape walo Marseille bana watungombiza wandu haunafiki watwa uli ya mnyezi Mungu subhanallah dizo ola hende hamlola ne yaji ya mfunguwe ola hamrumu yende ya lole mrumshe ne yaji ya mfunguwe shabanda hamlola ngudongo mtunda ngudongo mpirilia ilia tujonda Burundi yejo kirida ngudongo mpirilia ilia tujufana ngotsondi yejo kirida finalement ola shababi hasahansente ola mrumshe ola mrumme hamambia ola shababi kaya ndizo mniketwalaka ya idai vile njaureje hewa njima fundika njima dhamana njima fundika njima dhamana hauka njima fundim juu hadisinu wafundu wakambize mwanamshe hujua hadisinu hadisinu hujua kani komplo na huikubali yoka ikili n'importe quoi ola banda hende hamlola ye fami wajaka ujwa she mwanamshe ne mwanzani ne ex wakaujwa hadisi wende wambiziwa ola bwana ola ngudongo tundo ola ngumtundo swafi haukaka na ngoma inji ilia chijonda Burundi dene mrumshi finalement henda tamambia bata ketubidu dola la hiyo subhanallah zebide zite sahamambia masu utidola la bantu amini utidola la hiyo ya latif wa alaikum salam mama Nizar ula mwanamme ndizo kumriani kwa mahari ya hadisini mwanyanya yedi alole mrumshe ni ya jwa umra nsia mfunguwe ya latif ula bwana ulano hado wala la henda ula mwanamshiba hui hamlola hailewa baike komplo shaji hundu hakaumbulia subhanallah baada yeye hende hata akaumbulia ola hatombi enceinte ye shababi hamambia ya ukaya ntsumranti wala ntinaurwa gamjutsa hema pesa nhunike ikaudo wanika rembere wanika rema pesa ikaudo wanika ya hema zahidi nane mahali nanike mrumshahangu ola mrumshe bahe il a tombé dans le piège parce que hanza ola mrumme ola bwana ola bumro tukufu hasibala hapuwe polisi ya wakati wakauniparando de mwana mshe no la mrume ya mlola ula mwanzani njaka ujwake hadisi da inyo he mwana mme woi bahibanda wanabia ukaya ye mrukadha hani pulie polisi apule mrumango polisi do wakati wakaunedeze hadisi kawe mwana mme kadha hata kadheka we mwanzani wangu we mwanamme bwetura mwikao hakaudu diranje mrumshahe wedo wakate mrumshaka unambia tura mrumango yakauniwa tura mrumango yakaunirema tura mwikatsuro haitu jambe tsikauhelo honziani hidate mwanamangu na kadami na iban hoda honi udi mwanamangu ambaba mzima mzaze mzima wambaba mzima mzaze mzima hakahunu da honi hasi abu hakaumvania na ike mwana mangu amempermeme ngula lonami subhanallah ya latif yode mana bwetura mrumangu yani katwala kanraru hausiu yani katwala kanraru hauka hanifungwa rangu hadi hadonifungwa nikatwala ka
Mais elle jouait avec le talaka depuis longtemps. Shabas a osé, aparamba bango mnikaze talaka. Finalement, c'est vrai, si kana mahaba na yede mruma hangu, shanja jojo mrejeza. Abbas alzamba wei hasahani mitsa, gami mzilo, tina uja umtowa. Hende hashitake mruma hangu, hukaya hende hafitine mruma hangu komkwa, katina kirtasi. Mruma hangu weisa mpapie. Na wame mruma hangu mitsi na mnika kirtasi, kajanika kirtasi. Subhanallah. Ya Latif. Nge wakati yo njeni pare bwana. Ya nabebotura wamini dola manzanu waho usiku na paro hupara. Na wambia ukaye mrumisha hangu timfungua hatola kandaru. Shati kana usiu. Nge wakati niju aibanu hadisi ino. Indi yawe yakani paro madoni. Na bantina ujua ninjobu hari hauka uhusa hutu watolaka. Finalima banu waida itima baka wa shabu hupamaha. Nunguza ushitaki manyanyu hono botura wote mnike mapesa yangu. Hiyo haramu. Hiyo haramu. Cristal, tu dis que t'es venu là, tu dis qu'Annie était désolé. Au lieu de rester de mesure, d'écouter ce que je dis, mais tu m'as attaqué, tu m'as menacé. Maintenant tu dis que désolé, je te pardonne. Je te pardonne, je te dis. Mais tu me connais pas. Tu me suis pas. Chez Kawa, suivez ce sujet zangu. Kujajo jabo jo on attaque pour rien. Maintenant, je suis désolé. Je te pardonne. Ya Latif. Ge wakati yo bade mwanamshe. Ni mwanamme mrumahe. Wanipara, wanambia hadisi, kaboturamu, mrumahangu, hakauntabisha, hakaundea, hakaunireda nai, hakaunifungu haina usiku, tolaka, finalement hapara mbaba hangu amnikaze tolaka, hanyongonza endeza. C'est vrai, hani reelewa na lemne mrumahangu, ye manzanuahe, ya jianlole, ya nifunguwe. Hani ke manzanuahe 500 € de mahar. Reelewana. Hani ke manzanuahe mapesa hema hadisi. Reelewana. Handani kima nzanwa hembele ya jankli. C'est vrai. Haka udo mtunda. Yatini kome. Yatila lenami. Mdume haka unitunda zongozo ntipia. Finalement, ke jaju parjo kila kwa wei han lola. Aba salzaba ugami mziro. Hambiye mdume hangu ya nilansi maname hamba ukaka na unilansi. Hasi ya wendeha fitine mdume hangu. Ho polisi komkwa. Nsi mdume hangu katina kirtasi. Yodo wakati mimi na kaupare bwana ula niju ai wendo la kani para yaneleze hadisi yae na ben sina unjia buhari au ka womru mshiwa mnikatolaka je peux pas rentrer dedans. Et ce qui est pire c'est quoi? Le cas ya wenge dura ben non da mi haunda e ya bo mimi ska jan meleze tanke frère akawe mrika urjulana urambulana nweleze au kai yeta soya honga mmono kaya woparise manzana honga wopre wa umreda na yumumwe huende humfitinia ho polisi komkwa katina kirtasi shawo deja halola mwana mshaonge na kopini mfaransa au kemru mshaho ye mfaransa kana usi swa komori ekange na bezo an kana uparjo swa komori ralinge na kopini française au kaya ho ani ho sirkalini kwa jafanya paksi kwa jafanya mariage shawa fanya halali ya shikomori utojua meule kopini wangu shepo njukaza nuhambi na mkera vinywana umeikao nga mchongo utu watwala ka haraka watinata ufikiri. Haukawa na shwatu wenji nga mchongo wanikatwala ka na uwabaki umalaoni hanyu na modani hanyu. Wanasho hangu. Kabati mga parotu watwala ka hasibabu hafuraha. Kabati mga parotu watwala ka anihamahaba. Twala ka yo utolwa hausiu. Ya wole utulobo katika na usiu n'importe quoi. E ya parotu watwala ka ajuando. Ya paro tola ka hafurahando tola ka yo utolo ekakabati umani ekangabo umani tola ka yo utolo akangabo umani yabo mga tudamba ukatika na usi ndo ya paro tola ka avec joie botso ka plunge mga tola harditse na ngamlidinse na nzabi ya bwendo la hiyo yoti ndola haukaya ndola ya ikao makubaliana ya jia hulole umrensi ya jare jezwana na ex wahe yoti ndola bo masori ya wabasa na mjirektifie ekaga mjuka ulola na mjemlola nezako eli da hiyo ndo la fantomu ikao hukubali kago ndo alole mwanamshe woje umfungu we mrume ya mrejei baada ide mwanzano hao ya hiyo tindola
haukaye ndola ija hama hadisi kwa mkwango wendo ya umlole umrensi umfungue hadi hawambia kutina dura ya ulala naye go wendo wa mlole go jojo wenda bola mbahiru ye masiku na ulala yo umfungue ya idai vila ni lejenje lole mrumsha wangu iyo de kondisyo wafanya dawene manzani waho ne mrumshi sha finalement ye mrumsha hao hatombe amoureuse hatombe amoureux dene mwanamme wende Burundi Mwenyezi Mungu hatulia mna mwana hahamba katsumransi. Est-ce que meilleure solution de henda wa mpuli ya polisi? Est-ce que meilleure solution de henda wa mfitinia? Mafundi mavampire mlo Marseille vanika la plupart ya hanyu ni kamla wa korija fundi watu ni kamla wa mfeve ni kamla wa mpuasho na nyidi mwafanya ndola hiyo maskini kabanu mimi uchopo wandusheo maskini kabanu mimi mjewili maskini kabanu mimi uvumbu wa wandu nlugodu ya renge mlu ya mumbize na banangu jukimane da mui inundo la fantôme nlugodu ya renge mlu ya klinika na boga nyangmane zo sosoga mtsogodi ya wandu na upandusheo gamjomba ki Marseille va ndu jamolo za wandu dole za kinafiki na ki na dole za kina haram subhanallah. Nyezi munaponesha ni mafundi mavampire gamjo hunga le courage mru ya hebanu ya safihi mru ya safihi fundi ya puwe mru sheo na balangondo ya klinika ya kiharamu na banuma mafundi wangu homruloza ndola yomru tunda yemru mshawai haparololwa yemru meha huranti izo mru tunda shanyi mafundi watu mlongu nufaransa nika mtundu nyoheda tamdo joma baukaya wai harende ha mufti Marseille vane mufti lona Marseille turam je suis pas mufti je suis pas fundi je suis pas mufti je suis pas fundi gamambo iliza ngomreda umzizie gamambo za ngomreda animleti baulisa wende hulo zangdo la fantomo ya puwe manzano ya jalo le mrumshahaya ili ya mrensi wafundi huzijua kawe nguju ya mlole ya mrensi izo huzijua ngamlina bete na huzijua huja hu accept ndola yo huifanya abaseye mrumeye ex gwanzwareje manzano haba nsumransi bagemziro Mwenyezi Mungu naliponesha rishahanyo mke wanadamu massage finalement de jama baturamu si j'étais mjewili kabatsi fundi nijo mazarme mafundi mko Facebook njore mamrumbe onsani hata ya santem ro la ushishioni zazinu pia zomba respect gamone mazababi walona vumba tsuwawaza gamono walo hunu ajikaza mdatso wawaza gera de fundi mafundi walo watu fadab nsugo fanya dola phantom Mwenyezi Mungu anapone shari inundo la hingri ya Rabbi. Merci beaucoup Monsieur l'emblement inundo la hingri ndo la phantom wangu kwa juambize wangu kwa tsutunda wangu kwa tsuyelewa yakawika jaka ubidi yambizi wana mrukanda ukaya weimru ikao ya ruma ya jia mlole ya mrensi watukofu ngamuhambia mshababi wewe wangu jokaya yendola wa prepare ye manzanu waho wamnike mahari 500 euro wardi wamnika ne masurufu wamnike mapesa hema zahidi nane mbere ya kaunda lele brumshaha ne ya mrensi iyo tindola na wezi ya wafantomu wafanya elewa na wezi ya wafantomu wafanya wasubuti wa oze wendo polisi onda fitine mwana mewe bari harara nsemrumshe yabonyo waili ngani harma ujinga wewe mjinga wawaruma mrenda hulole mtolaka ili ya mrensi we mjinga wakubali wanda walola mrumshe kao yabo kabatsindola yabo hamba yondola mariage fantôme. Allez, deux mecs bizarres, des démons, ikao kamtu, yelewa ya ukaya, gamji pao sheo, gamji saliseo, ni mafundi watu,
Winjwa hanimlo mufaransa gam halalisha ombi, gam halalisha zina, gam jonga le courage et le kilo de venir dans le réseau, de dire ce que vous voulez. Chacun na hunga namna ya uri ya Mwenyezi Mungu ya ukaya zinursi zihalalishe. Riliditse na rabi yenye wanaume mrumshe karemwa buma vampire mrumshe karemwa mrumshe houre mahaye mrumre mabizu subhanallah mrumshe homrema ike mrumshe ngo tabisho jipaniye hoiklandani umete okao yeke mrumshe katula wansansansa ye pinisu ya mrumshe do iklandani mfanyie uchamfu hete ya puweza mabesheli désolé nswami hedi na hudea yode pinisu ya mrumshe yo kana sansansa katisage fanya namna ya umenye servo wa iklandani umfanya uchamfu hata waye ya jisante vraiment gani go 7e ciel haungo bari ni ngunaje giharmarev yode pinisu ya mrumshe shamji hansukaya gamjoka na ngoma zinji mradunge mrumshe ya muwe ya dunge mrumshe amreme mabeye ya sebale ya huparando ni ke telefoni ntunde bwe mrumshe aro haenda fanya kursu wala hakautselwa subhanallah nyezi munaponesha rushahanyo ye bwana wema na kauratse mrumshe hasubabu ngoma hakana ngoma inji eke mrumshe haroha suri ya boka ukauhelwa yo parani mru suri ya boka hawara haho yo njomsha nani ya bongo ndo hadisi na mwanamme bahi hapuwa maha o usiku ya kaujaja toetwanaka mrumshe hende hafanya kursu haja ona mrume henda no ero hangu kijaka tranquil buwa ya buwena ngaleka kujaka ufanya subhanallah habuwe mrumshe mabaja yaone ukaya eske kajaka ufanya ngoja juaji kaka ufanya ngoja na perte blanche do la superbe haukaji ndizo wao na waji nambasha hitwa botula oui haukanja vubo mwanamshe mwajamba ha botula njavumbuwe mwanamshe ledzina njavumbu wa homjini hao njavumbu wa mbamdu habuwe mrumshe mabaja yaone yode shaka utsonga wakahuja jamni ketwalaka baada hambuwe mabaja hanono njaelewa uhomo huja buwarangaleka kujaka hiwa kaurema subhanallah mrumshe baje à ce point disons hambua désolé hauno perte blanche désolé le kalima ba wa uchafu shanga mzambo hasibala hamwambia ukaya hukauntrompe wakati la hadi solo mrumshe kaja resiste hareme mrumshe baba hatilemewa roha wende zao hayo hamba ngone dezangu apara baba mwana mshe direct hamba tifungwe mwana hoto la kandaru ngujojwa ulolo eske izondo ngozani mwanadamu mwanza ngoma ri amino kamrumshe ngoma iyo dalilu ya mahaba na nyanzo sha yo ujua u exagere ngoma yo dalilu ya mahaba sha yo ujua u exagere yo ujua imenye couple yo ujua itsambaza couple yo ujua umenya relation ya mahana maha hasibabu ngoma inji dahinyi wanaume mko udungu wanasho hatu hauwarema na menas na udziro na mzie bwana shatu kwa jamelite wadorema wanashatu kwa jamelite wadofufula wanashatu le collection ya mrumshe fanya namna hata buyalona sansansa hoiklandani udomfanya pinisio ya position ikaungujolemewe shi unone mindu ya bebosha yonga mkoza hata sansujo e position da inu bakutula ndogozeli wanzao wallahi quand t'as fait comme ça je te le jure de mrumsha ngujodo huste sahanamna ikawe mrumshe ngujolemewa ye position jo mfanya yo iklandani ngujodata wa yalemewe koloni yalemewe mabaja yalemewe ziungo hata wa ngujo huste shamu hati ke pinisi ya huwa na shatu de ujardo warema e pinisi na shatu jirdo warema mabe e pinisi na shatu de warema mader e pinisi na shatu de watsimbambi c'est pas comme ça les hommes fantômes mrumshe omremo wa mrumshe yo bizo omremo wa mrumshe do iklandani omremo wa mrumshe mfanye mnakana
wakati aliona aussi umembrasse mreme na besoin tsingo ça lui fera du bien. Elle va comprendre parce que mrumshe oui sentimental. Elle a besoin de mots doux. Elle a besoin d'une manière vraiment romantique. Ate mrumshe ya vibre. Sheke mrumshe ngena wanatambwa. Uka mrumshe c'est normal. Mrumshe yekala wa ubude. Na wana usiu. Ya meilleure solution hingi. Fanya namna umrame na topu usi upuhe. Jamto jamjiranti. Wanasho hatu mwafunguwe hahafula, mwanike tolaka hahafula, mse yabu mwareme hahafula, mse yabu mwamenye hahafula. Finalement mgato tolaka doa baga mjito, wendo arume mwanzano ahu ya jia mlole, finalement ga wene ngoma, baga nzabeze ya mfungo ujwa urejei. Ye mwana hasa hanjia hawambia nsu mfungu wanga mbakida minae. Et mwana mshenge d'accord avec lui, il reste avec lui. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu narnike mwisomwema. Niditsi na nuhambiye bo shababi wewe. Yendola waifanya wakaulole mzade we. Yendola yanrabo. Haukaye yendola mizanseni. Yendola waruma walole mru. Yemru mshay manzana humfunguwa. Yemru majwa urejei. Yabo ka humfunguwa woha rejei. Yabo yoke jakir. Yabo wadanda hubaki. Yotsindola. Do ukaya urohe wende zao. Msamza ya mnamana hombani, mnamana mnaharamu, c'est la vérité, même si ça vous fait du mal, chez mwana wotsu halal, haukendo la yotsi halal, fanya namna boshababi wewe utlawe, wando ajiprepare je umloleka kweni. Kabwana même phénomène manama Salahuddin Mohamed, il y a des hommes vraiment bizarres. Il y a des hommes bizarres. Wenji na wenji kwa tolaka ngwa jitsao. Sifunguwa mrumshe. Nani kama mbwa na shohangu. Haukala prepare hanyu pia. Wandoma hanyu kwa tongo mnikani tolaka. Kwa tongo mfunguwani. Gamfanyu hama kamtuishia. Kwa tongo mnikani ze tolaka. Wenji kwa fungulao ze tolaka nraro. Wandome wareje ndo tasoma hawareje. Subhanallah. Izo zina disfanyishi hao yao. Gamruditi na nabe ukaya izo zina. Hauka wenjo hanyu wandoma hanyu kwa ndauza wa mnikani tola kanraru. Haumru mme haufunga tola kanzi mahedeza he. Ole ya jaya hulole. Radi kajaunika tola kanraru. Shahore jengu jojo ya hulole. E kababili 3 mois a 4 mois 5 mois. Kana ujo utore je comme ça. Wenjo hanyu ga mtsongo uwarejeza ya bona mdojo kaya izo zina. Izo zina desfanishao ya buwana shohangu. Kamtufa ngozaki uhalala ndo ukana baraka. Na mkera di mdojo kaya hunuri jangar joulawa. Utsirenge bezo na Burundi hau manamme utsuna hata mradi ya hulenda na ya huransenda za. Ya reje wakati yanzao. Wende vakasi shia bona bantu utaha. Tsu gojo jwa ulolo. E kamrume hawambia ukango jwa ulolo. Izo tola kanda ribwana shohangu. Izo tola kanda kamrumshi hamba gojo jwa ulolo. Yosa waka unika liberté ulolo. Na mkira ribwana shohangu s'il vous plaît. Nyezi munalpone shari. Shahuwa na shohatu. Watu uyelewa. Hawa watu urambua. Wagardu wanaume mafantomu. Na nyu wanaume mdoju waka mrumshe karema. Mrumshe ye karema. Ye pinisu ya mrumshe do itlandani ili umregeze moral. Hourema mrumshe mreme bizu. Ye mrumshe hangu utabishonongo mtao mreme hodingo juu. Shanyi wenjuanyu nyufunyaze kode hama wanaume mbihi. Mreme. Mrumshe karema. Finalement mjaga mtungo fungwa ndo shanywa mwambe ukatika na usiu. Kabati toalaka ya parotolo ha tranquillite. Toalaka yeto tola bana gaba umani. Toalaka yeto tola bana kutswa hanze mru. Humfungua. Gamjumabia ni hadisi ya mwana mshe ikao domrani hangu hobasha mzuani ikao mwana mshe wo haka udo trompe mrumae hako. Baada ka trompe mrume hakumrani hobasha gamzambo tena. Mwana mshe wo mrumae haka taksiman yo uroha mrumshe halawa yabo hendo shindoni. Hedi haringe mwana mme hoshidoni mzuani hamandae. Wandeza mada ni kwamba do ubodoni. Ubodoni ihoda ihombuweni. Finalement ezajiro la mwanamme ola mrume hambila ukaya. Ngotsongo roha henwa katuwaro hemrumshaho ngotsongo ndeo shidoni.
ne mwanamme alede nawe ngina mwanamme hoshidoni shido shambani atensule mrumme emrumshe haroha bie mrummahe ukaya emrumme haroha ileda fanye taksi yahe emrumshe haoneke mrumme haroha na bale mrumme habalale garandali hansihula hawala lambava hanungulindo haole mrumshe haroha adunge mrumshe hodingoni odunge mrumshe hodingoni hamsuve hata hoshidoni ula mrumshe henda funga bantu washalma ya hebana ula ukouhuza yalona maguroti bala kouhuza zitungu hende bala hahimide ne bwana ula hata na bale mrume ngodi ngoni hahimi ngone seni wakati yaoneo seni yaboyo jwa mkenisha mratu mpe mrume hahe na bala yotsi njema na bala toujours nga una sentiment he mrume haunga wona ani ngoriyo wanadamu ula mrumshi hadunga na dene bwana mzuani wala wabiru hodi ngoni hula shalma wasi hobodoni emrume hawadungu wende hata wanjia harma mnanyu ba hobodoni honjia harma ula mnanyu ba hobodoni honjia harma ula mnanyu ba hobodoni ula mrume hasibo mangoni hakansi Attends, parce qu'il y a un appel. On m'a coupé. Ola mrume hasuve mrumshahahe hate mrumshe hanjia hodani hula ubodoni dene hawara hahe mrume de akansi bomangoni hapare mrumshahar ma telefone bavuna pare mrumshahar ma telefone habe mrumshe ngofanya ngami banu ngamusezanu shano roha no lawaba ngamjondo obashamu do bamzeji baba yabo do bomrani hato swaf ende ofanye kursu yabo habangawe odahona bawi ngamibanu ngamhoso na balango fukoni habantu kanga monziani ngamjoda honi wakatile mrumme ye wakatila ye mwanamshe bade mrumme hamabanga monziani tsami ngamjo ngwanzu ya bezi hata pile ya roho fukoni ya rejei ye mrume ya jonda ya mparise hodani baada hende eza jilihindi mwanamshe hobo mlango ngwanzu ya roho hula bodoni haunle mrume hebu ya kansi mamangoni mrume mwambia ukaya zinsika uzijua izo unirendao izo ufanyao merci beaucoup marhaba menji ranguleo renge bwana uo uko huza zitungu ye bwana uo ya hulole sharanguleo ntsina hujoda honi gamna renge mbavalizi yangu nende zangu ola mwanamshe bade mrumahe hambahatisha sabek parce qu'il y avait un appel qui était venu bade mrumahe hambahatisha eza jirihiri ola mwanamshe majitu ya mjilia warejoda honi hende hadi solila habie mrumshahe ya mrumaha ya msamihi mrumamba je ni husamihi na miti jokonda ni wanjia ukafanya kukadhata kadha ola mwaname harangeva lizede zahe mrumshiha njonda ni hajitlatlambo haji wahafu yo historia ya jili hobasha homrani hangu haji wahafu haukahina haperde mrumme ya bori lamba ukaya hatrompe mrumahe sha suri hakana santima ne mrumme sha wa mrumme do jeli kanga wandu omewe njunu Marseille masuzi wandu asha hao wodu balazi hawala ujonda ni ojawa hila sifanya suje zinji za hazadi sizo na wandu omenga yabu wakansu go mapupe ya latif ya bodo nzalo ni sukabo shababi wewe mrumshe yo ujua ukauha reka ngo umumrespekte reka kutsumrespekte yo ujua uhurenda naye kango anzo mrumshaho wiha hwanza gaja ka uhurenda naye hakauro hayo ndio ufanya course ukamdhania kangu gutrompe yeka para ma telefoni banu ukauona kabala ngutrompe mwana mahe mumperso hoda honi hutoma na mahe hoda honi udambe mwana mahe ngulaloni mwana mshahi subhanallah findan mahu jahurume mwanzano wao yende ya mlole ya jomfungwa ujoreje mwanzano wao yende hasisimizi tidami tindai shadow ya yendola phantom hawe mafundi wa jeba noareleze eske yendola njema yendola ikiri mafundi wa juarambe ukaya eske wafanisha handolabo haukabibi harus na bwana harus wakauja ukaya ngwaenda wafanya chantage yendola ili ola ya mfungu mrumaja ureje finalement
ye bwana hende hapulia ye manzano he polisi de manzano he haraya yafungue mrumshe ya rejei yabonga nzoka ya ulange bala katindo nani ilandola yakina haramu ye mwanamme wenge hunungene ngoma na mzie hodra joana shohatu ma mwanamshe hamerite le respect mwanamshe ibidi anziwa mwanamshe ibidi afarilwa mwanamshe ibidi agatewa mwanamshe ibidi akonsolewa yabonga bwana umebotole yabo sisi oui. Ekamrumshe haina wakati uliona flori gotundole flori la hongoli rozi gotundoka ya kabati mnamu ansi haumna bungu loba la ujole utsongale flori limenye wallahi le flori la lotole njeza ujisa na uhuwa yode heli ya mrumshe ekemrumsha hongo mrongo zondo gomfuario gomgate gomtseso gomziniso gomfanyo d'une manière ya udomrande heureuse wallahi ngotsojodo mona jeune baikenge na 60 ans kutsojoka na sura ya motolo na 18 ans shaizo sisi courage e bazia hatu rengwana shohatu ruafenye du mal rengwana shohatu rua sacrifier jelikangwa ona droit warigate shamrumshe ibidi umramene à le bien ibidi mrumshe umramene à la réalité ibidi mrumshe umfanye d'une manière atemrumsha ya heureuse yodi akaubidi shamjihan sukaya gamanzo mdo wango shahanyo na ngoma za kiusofu adabu na kiujewili na singa jokaya idalulu ya ngoma ya umahaba shawinjwa hanyo kamtuzifanya gamtsongo urendo na shatu na hii na uwaderange kawa para matelefoni woroha ya bosuru hudungu hawara subhanallah. Mwenyezi Mungu narunike khatima njema insha Allah. Mwenyezi Mungu yarunike mwisomema insha Allah. Derrière Alia Mwenyezi Mungu ajori jaili alikuwa na damu hanza na duniani. Merci beaucoup Alia. Rudo kasiti wandu wahima rudo rendana nai. Correction, si tu veux correctionner ta femme, correctionnez-la dans ton lit, le lit conjugal. Essayez de la ramener à la réalité. Parce qu'il y a des choses qui le manquent. Et quand il y a ta change. Watukufu ngalijao haruma et deuxième sujet. Mwenyezi Mungu ya jaili wanadamu wano waelewa no kaya ila tsindole yafanyishia woiba hendazi ya renso fitina la ukangolia balance mwanya be mwanya katsukiri ya rantse mrumshahe wakati mrumshaho hakamrumshaho aba hange mtwalaka watukufu garda harma et sujet yabili ikawa sujet yabili no ini sujet exécutif au kani sujet ya fami ikawa rifanya 2 mois Juma au calculer sujet nous retsa solution shaheliza henda tabasa merci beaucoup alaikum samkikimawoni gyo obligé rizambe ili mzazi ulo nu Faransa dojo kaye mzazi wapeo hauka mruka dole mzazi wapeo sha mzazi wapeo izo yafanya mzazi hafanya mzazi kaongene mwanyanya wa mbaba mzima mzazi mzima Komori danda ngene mwanyanya wa mbaba mzima mzazi mzima Komori mwanamshi hamanda ikawe mzazi ulo nu Faransa wede mu yolo Komori mwanashwa wanjia na harma umani wa kifami hata apeli au hata telefoni ekwatso parana nabo hajoka ya yolo Komori gena bezo ya wanu walumanga qu'il pleut qu'il neige o walo Komori ngwa ona bezo ya hatu o walo Komori ngwa ona bezo ya hatu sur lo hunu Faransa subhanallah bada wanjia na hamman mbalbala wa kifami ye mwana wa hemzaze ulo Komori ye mzaze ulo Komori haza mwana mshe ye mwana mshe wonge na 25 ans halolo ni mrumme ya mrumahe ya mlola Komori wazae wanawara ruhula Komori badala wala mzazolo Komori katsuele wanane mwanyanya ulohu nuwasobanu rongoza arudhi waziana hata bonjour wafanya hani za ufanya ye mwanamme ya lolemna ye mwanamshe ye mwana wahe mzazolo Komori ya hunre msafara jahunu manga ola mwanamme bo ya hunre msafara jahunu manga ola mzazolo hunu Faransa ezu yafanya hinu banda katsuele wanadene mwanyanya hula Komori harengeye mrumme wahe mwana wahe mzaze ula mwanyanya hamloza ye mwanahe ulohunu Faransa subhanallah harengeye mrumme wahe mwana hahe ulohu ani yalole mwana wahe mwanyanya ila ikaun wavurana washindana hula Komori na ula mrumme ya za wanawara rudaene mrumshahe ulo Komori raili nge na umanide na ula mzaze wahe mwana mshe hula Komori
ye mrumme wahe mwana ula ya jahunu Faransa ikawa haja hezi madizahe ne mrumshaha ne fami ya mzazahe mrumshaha hawasuli hunu yabo ola manyanya mzaze ulo hunu Faransa hariba la ngwanzu ya oneseye mzaze ola ni mwana hahe wode manyanya harenge ola mrumme hamumbizane mwana hahe yabo harenge ye mrumme wahe kuzini wahe mwana hahe hamumbizane mwana hahe hunu ila pia hariba la ngwanzu ya onese mzaze ola subhanallah. Gamridin rejezen wanu wazaze waili wa mbaba mzima mzaze mzima ye mhu haja hunu Faransa gene maisha he hunu nuwanaha ye mtiti ngo mjini Komori wakaushindana ha kestyo za arudhi alafu ola mzaze ulo Komori hazamna mwanamshe ye mwanamshe haja halolwa ni mwanamme ukoka Komori wazawa na wara wasihula wafanya msafara ye mrumme wahema na msheola wahemzazo loko mori mrumme hashidi hajahunu manga hojahunu manga kajashida ya hunra mrumshe ya mlola shaola manyanya wa mzaze harenge ye mrumme wahema na hema nyanya ulola komori hamubizane wahahe ulunu Faransa nari yafanyie ola upeu subhanallah ni yafanyie ola upeu yale tu yabugu mfanyie upeu hau yabuga mjisi jinio mrumme mzima nguju ya lale na wanyanya wanawashwaili haukawa makuzini avre si kuzini fili na fili kuzini avre izuzu jojo mkinishi hakaole mrumshaha he hafu Komori yambe nguju ya lole ye kuzini waha he noja ulelo wana badala ikana domwe hadisino raheja kaya mlola owalo Komori wajisakrifio parsen meroha wanipara waneleza si hadisi la mine mwanamme shu binadamu shinrume simweleza ya ukaya mrumshaha ho hahumbiso msafara ye mzazahe mrumshaho wahumbiso msafara hujahunu manga ngojoke mwanyanya mzazahe mrumshaho ngwaenga nao mrona baruti kwa twanza wa anihani mruka twanza une mwanyanya ahaku yo ulo mechante de mzaza lo unu Faransa ketsubidi yendole ambango ifanye uifanye haukayabo hurenge wana wadamu nzima hulala nao fikiringo demru mshaho ulo Komori hanziza walaikum salam janini rayan hoto waze mali za hodonae na mzazahe wa hubaiza unu do ukaya ndabo ke mzaza ulo Komori ye mwanyanya hamtsua wamana yabo wa mwenye uja utume eka kutushita warenge mru mshaho yomkinishi hamwelewane ye mrumshaho ya hambiye ulole s'arrive yo jom kenishiha shazi ya basa va pas ami botulamu ye katsi mlola do akatu joshi dan do side mrumshangu ye kahulola mrikawo ge enemy wa mrumshaho ge enemy ne mwanyanya do ujuja ushajemesha wana washangwa wenji uno ende tsa mrumraji namda hukana baraka abotishia dayo ishia simwambia s'il vous plaît ngamanzo numero himzaze huo botula ntsina ujo hunika seba mwanzo numero mzaza fianso wanzu jomlole ulonu Faransa s'il vous plaît si tabia hata ngeni numero ho iparisa kwa walo komodo akaondeta wa iparisa njenele wayo ni pale mzaza wala ni mweleza si binadamu shimwana voyanishia hajibiwa voyanishia haka content haelewa izo na mwambia ukaya izo zourisa ngazourisa kesto za arudi jozi tsongo zimanisani hauzi mungu waniye fami maudu yafe kakujiwenda hawe mwanyanyu ya jefe wambengo wado mjonda wa hure gugu zia nugu hamandi zo horenga ye mrumme wahe kuzini wahe mwana hao wambengo mlezini mwana hao zia basa vapa hanabia tshishabu mwana hangu tulamu shadamne mwana mawo karjamba wala karna parjunda tarzambi daminae dami haunda ikana palo juelewana ya wotishia sha finalement hamizi wanaye ya bobo mzaze ntinaka uhuja kadovili we has bogos mon frère ya bobo mzaze ntinaka hupara kadovili ukausahumu bizane mwana ha na minka muhamye bo shababi wewe odo abidi ukane akili ukakomori huono mbalibala wa hemzaze wene mwanyanya ne mzaza hemrumshaha
ukaya kwa tuelewana kwa tupenzana ngwaingana ngozi juondo bobana wewe ngo juondo ke mzaze lo mu Faransa hazia hoba mzaze ndo mshaho mbahindu buje bobot ngo juondo bo mzaze wo ukaya yemanyanya ye mzaze lo mu Faransa manyanya mzaze ndo mshaho ngirandi hosoma mzaze ndo mshaho izoka huzijua yule kina wakafanya msafara ujehunu ili ujotsaishe ndo mshaho rali manyanya mzaze katwanza waone kujaona mrumshe wa umre ngabo sinema shango jo ukubali nguhonsukaya ye mwana wo ya force wa umlole wangu hanzo wangu baki abo yafanye rankuni ya mzaza haye baada mzaza haye ngumano deni mwanyanya sha wallahi na Mwenyezi Mungu kuna ulatizo hata wakati juste utambaziwa mfanye mbandu kwa reglement de compte hosomwe famille Comore she mzade wa mlola wa mwana azalwa hunu wallahi wakati huta gamhuniko deja rangu mambiziwa ngasina 2 semaines ngasina 2 semaines ngamridi tena nuhunike emwa ye mwana wa mlola wa hakawishio wa mzaya haishila mzaza hahe ili umbizwa naye banda ngona eni ne kuzinwa hahe ngona eni ne mwanyanya hakaujea hule puse ya humbize naye shakuna ufanya mempa emwa ou 2 mois gujo hurobonze gamrudi tena nuhambiye ngasi hunu manga riklenderi ja Faransa hanawe ngaruona wezijilo hunu Faransa o wana wazalo bano wenjwa tugofanya zanyi kumbi o la kwa tufanya par amour gwafanya oba wa forcer wana wazazo kaya ma fille accepte l'importance sur le kumbi quand t'as fini le kumbi vas-y mets-le dehors wodo mpango ho wazaza hatu Faransa ndizo zembizo wazaza hatu lo hunu manga wana walolo wende la sali wewe mwana huo woti mruhanzo wongo si juondo ukaye mwana mshe tideje ya hutsaha shamzaze doit préparer complot ili umanisiwa ne mrumsha ho Comore ili warende famia ha lo Comore nai yabo mwanada mwakabidure veille ankili yaho ilambuo ya ukaya non je fais pas ça je peux pas faire ça subhanallah Mwenyezi Mungu narnike khatima njema Mwenyezi Mungu arnike mwisho mwema zaho wanadamu mafantomu shababi hamada we mrumshe mazaya wana wane moto mtitulo na 25 ans maza wana wane 25 ans go ujo udunge andui na wede kuzini wahe umlole ngofika ngojo ka uja uhansiwa wallah nso haba ili sujo déranger petite awangu sha wallah izo wafanya et quand il a vraiment le amoureux njoja nuhurengeye none c'est quand je suis capable wa me démoraliser esprit par parole je suis capable wa ushida ni mramene par amour hatari hurende cinéma je te le jure njoshinda ni désactiver esprit par parole njoshinda ni désactiver esprit ha amour ha makalima sucré hata ni mrenge ni hurende nai ça je peux pas le faire parce que j'ai déjà gamina woni mwanza shomana de moi peu wangu hamanda nyi mérite correction munde souffrance raili ngomete mrumsha en souffrance sur le Comore gomete mzaza mrumsha en souffrance sur le Comore ikawatsanganya zemali wa hubihamanga kujaona mrumsha kabidi je umlole maudu fikire mrumsha shauka uja ulole kuzinwa hae raili huforsewa wallahi na Mwenyezi Mungu t'as eu la chance si je suis capable wa ushida nhurengeye si j'en ai envie haukaya homru hada ya mrumshe hada ya hama kalima homru hanza mrumshe umramene ya hanze mrumramene hama kalima na action de vérité na des paroles sages na makalima sucre na makalima de miel ya de makalima na beliwa hangu ya tsunga ya le très folle amoureuse de moi ni amino kanga mfanya ukumbi je serai capable parce que c'est pas sa famille que je cherche mais c'est elle que j'ai cherché. Mwenyezi Mungu narpwene shar. Subhanallah. Ya Rabbi. Wongu hansuka yangu juka uhansiwa yabo. Guhansuka yangu juka uhansiwa yabo hamahaba. Wati mru hanzo. Sha yondole ya kiuraji. Yondole ya kiusiu. Yondole ya kirohombi. Yondole ikao yafanywa ki enemi. Ili warende ya kuzinwa henai. Warende yarende mwanyanya na yulo Comore. Yarenge mrume wa hemwa na hemwa nyanya. Ya mubize ne mwana hae. Guhansuka yangu juka uhansiwa. Wallahi gamusikinio. Sha je te le jure.
même une semaine ou 3 jours ou une semaine wakati na jone mrumsha huo njoshida ni mramene d'une manière vraiment romantique ni mdésactive esprit hata yambe ukaya je t'ai jamais vu hein. C'est vrai tu m'aimes parce que mrumshe yohan zamru heli kaudu wajibali hama kalima ki vérité mais l'importance on n'est pas comme les autres on n'est pas méchant subhanallah subhanallah ya rabbi Mwenyezi Mungu nanike mzazi wa hikma na mvu we mzazi ulokomori yabodo juhoji hafadhi juha usome hitima haukema nyanyu huo yulo hunumanga wenge kapabli ya hulise sumu ge kapabli yendi hata pemba ge kapabli ya huangamize bo mzazi wewe juha usome hitima ujibize juha usome hitima dauno wana s'il vous plaît parce que mru ya renge ye mrumme yatona kayo aibu ye mrumme wa hema nahe haukawo mwanahe yamnike mwanahe tena no womrulo capable yenda hata pemba ya hujusemo ya mwangamize ni hadaho izo mzazo katsona haya Nyesi munalpone shari une sujet à Paris nami dans quelques jours je vais venir à Paris mais quand je suis arrivé à Paris no waswili ho la gare ramjo fanya video na betiramu il est à Paris parce que je crains rien et à personne. Nyezi munanike khatima njema inshallah. Nyezi munanike mwisomama inshallah. Zinu zitsongo wanaume wengi mafantomu wokwananza waunienga timwambia nukaya ngabo mwanamme yanike mrumshaha twalaka hasibabu bahari mrumshengu dongo nsuve subhanallah. Ambia mrumsha ukaeshia ibo na umitimaza ekaho mtulia harumwetele yabo YouTube gamjo ufungua wale kati jabanti wonogo suvetura mo gamjo ufungua uwo mwanamme ikao ulo méchant ulo wapeu ukaheni mwanamme uliajise helilo uwo mwanamme kalboshi warohombi yatuhanzo wanasho hatu wake massage zero zao ziburujie haukaizo namba au wanasho hatu watijisuside watijiwe hasbabu mrumme mwanamsho hangu mrumme yo hulola yo ujwa uhuranti kabati amour éternel kabati mahaba yatouhisa kanene zervi ulojoke mruma hongu hanzo sho wakati ya jo change utijiwe wa hafa ulatsowana utijangamize wa jo hufa ulatsowana contraire s'il vous plaît ibidi kemrume hendi hata change hulamba kemrume ngena midumirajina emrume hato we sura ya demo yae fanya namna ya ureculer hindi vunguze mahaba ili ufikirie wana beka edo hanza ugarde yala mahaba ikawa kama mwanzo mandoni ne mrume gemesha wallahi kemrume hahudiwaza hautrahi ngojormani avese ngojolase kaseti ngojokonza nudo babuha hauhujirenti na ngoza nkudi na ani hujirenti kakutabote emrume hupakui na haina wakati mrumshe yatabishoni mrume mruzidi utabote uvayando ujirangeza bwana ula kujodo njaro mbalo ha bisi hondo mrajina contraire kaido anza ujiransi na hamu na magauni yankudi ujiransi bala kutsusuka wajirangeza bale mrumme gusojodo huona ukaya hulande hakoko haukaila de objectif ya wenji walolo wanrasha hao kwa tuwa kelentiza shangwa roha wendo walota wanrwa jina na balangena owaha he ulondani yedi mananjwa bwana shohang faut pas se faire du mal à cause des maris tu peux avoir ton mari il peut t'aimer de te faire tout mais le moment qu'il va changer accepte. Faut pas la montrer que tu es faible. Alors qu'on sait très bien que ni ma sentimentale yako. Yo conseil ni mnikano da hukana baraka. Yo conseil ni mnikano da hukana baraka. Tu aimes ton mari, mais le moment qu'il va changer, essayez de t'écarter un peu. Parce que quand tu as continué mahaba ya onsi pia. Kujo hulenda na imaudu. Nana yo hulansi gojo la kaseti. Ujiransi kakudo jirangeza ujiransi kakuvayando ya kehula ya dojona ukaye manalo helila ndabona bansumsa subhanallah subhanallah mes sœurs je vous aime trop mumstehini mumanzani ni wanaume mkorodo na swatu nai na uwaua ikawa mwanamshe waibanda hambi mrumaya mwambia mswanza udota turamu ndomo na yabo no la wazinti jabanti utatura mu humtatura mu YouTube yabo gojona no nango msuva mu telefone yo twalaka
mwanamshe wa mru ye famia hangu ekani parana bya mjomba hau protege femme ye mru maho he mahaba hone mru maho utiparo ni bulia uti oze wambe goto tiramu hau kaba kuplia hangu en danger she mwanamshe ole ntula habalo wana hedarma parki ye mru me hakoda honi habalo wana hedarma parki hakansi abuwa vidongo nangalio ye mru me halahula haja hambirlodi ngoni ye hadisi yote ambabanu haone mru mshabwe nangalia hatomfunga dekta batsi hunika twalaka nraro ntsuhu tsahatsena gamodo zangu tu avertisse utishi le turam tu avertisse utishi le turam huja tijatsundugo mangalio daitsunika twalaka nraro na minga modo zangu bize mwana mmewo haranti mru mshena wana ya latif hende zahe hasibabu video ya hangu subhanallah ya latif yaponga bon botura bide da mrengo mlole ndina lole mrikao sur le santé longo wodo upe watu swana ume yaponga pa job mnamlole ni mwene sema na non njajo henda na lole mrikao j'aurais ça rien même elle est belle elle est telle mais je peux pas yode la bide lokaya faut pas te marier pour qu'elle profite yotinje mahonda gondo lole profite njenda ukaya ntina ujua na lole mrikao baike ajali ha msuive na bega mlolo Olewa, ha pitié. On marié pas par pitié. On marié par amour. Yudo makabidi mwelewe. Mrulo la mrumshe. Hama habasha mrukado la mrumshe. Ha pitié. Gamu msikiniyo. Non. Ça se fait pas. Haratse mrumshe hai. Bahari. Yauni suive. Daibu anasho hangu gamjuka wanaume wengi wa unirema wa kwananza wa kwa jiwanami raidi gamrevio wanasho hangu le wanasho hangu wakema vigilante wadojua ya ukaya faut pas se faire du mal à cause d'un calboche le moment qu'il t'aimait il t'a aimé, mais le moment qu'il a changé, il faut que tu prennes soin bien de toi. Mwenyezi niki khatima njema niki mwisomema. Rambie, ye bwana woi, ya ukemru mshahaho, katila dizo wafanya, huja hurenge ma enemy, ne enemy wa hae, uwede kuzini wa hae, haukatsuwa haja hamrenge, hauhumbizi wa nae, dojo kaye mwana wahazala hunu, na wao hakubali bada mzazai hamambia, hakubali bada yo problemu wa fami, haka ujaje fanya shado jokaya, yo tindola ujoka uhansiwa, haukaya ya deja ye moto ya zala hunu, ngujoka ya huzada one kuzinwa hae komori, diaboka na uhubulia ufanya maisha de one hata hale, shabu hakanza ya rende nai, ye famia hae dena mzazai, finalement sawa rende nai, dojo kaya hutrompewa, oliebo wajahunu, utahe mrumshe, wambie mrumsha hao kasheri, game hunu manga, ho shidani hunde namna, le katilola, changer situation, tundu mrumshe tsoi, ya mrumshe joka mlola umambe ukaya, game na mrumshe komor, la anla kajonkinisha we ulo hunu, ya huele we ya kubali, shahuka wana ukaya ngondu warenge, ya andui yani ni andui wahe, wede kuzini wahe, ni mwenye mzaza hae, kwa jauna ya ukaya, wede mrumme, wahe mwana, shahasi ya waha urenga humbizane mwana hae, goji honsi ya ukaya ngojo kaubaki ya wata 2 mois. Gojo kaubaki ya wata 2 mois. Na mimi ngambeho mna fitna mtiti. Gamuhambo mzazahi mwana mshewu. Wallahi uweka hundu sejuru. Gamzambo. Yeka hundu kirtas. Gujorgia reje mzazahi wana hai. Gamludi tena. Yeka hundu kirtas gamjitrompeo. Gujorgia reje mzazahi wana hai. Yabo c'est à vous de voir. Subhanallah. Mwenyezi Mungu ananiki khatima njema. Mwenyezi Mungu ananiki mwisho mwema. Mwenyezi Mungu ajale juka na hela duniani. Likiwa wanadamu waurenda na njema karnauzia. Na mesu jeni ya Paris. Ça se pourrait. Dans quelques jours nije Paris. Yabonyi makalbo sinkwamba ujao. Je vais venir à Paris. Yagamjo ja Paris. Haukaya ugono Marseille. Hunu walozo loglement de kotumba tsotsaya. Ngirambe Paris. Ewa homba. Mujoriano. Mwenyezi Mungu ananiki khatima njema niki mwisho mwema. Likiwa wanadamu wahanzana. Likiwa wanadamu wahimiliana njema. Aliwane nezembi zinu au kamnyezi ngude mwenye changement. Wanadamu adolo ya ukaya hewe lijangar jolawa. Homluso himile mwanyanya uye fami haruhombi. Mwenyezi Mungu kana ukaradhu wala katsiravi. S'il vous plaît karanzana lojo kaya. Yemfalo tide mfamaudu. Ngonge mwanyanyo maudu ngujo hufa. Ngojo sibutu wambi ukaya ngodo tlangani. Subhanallah. Mwenyezi Mungu ananiki khatima jema inshallah. Wa alaikum salam akramum bay. Tampaka dawa tukofu. Bom. Longue vie à toi. Gamumbushironi herna baraka mzazi wewe daone mwanaho.
ujisema nzombe alhamdulillah shasoma hitima ujisilihe dauno wana haukaya ye mwanyanyi holo unu Faransa wonge prea hulendene ya utsimbiembi ekaipasa danyi bale kamswele wana daizu yafanya dalilu ya mvua de maingu atampaka de yabo boom